On 5th July 2021, members of the United HYNNIEWTREP movement had distributed food items to 35 households at Umlyngka in Upper Shillong. Present during the function was the headman of Umlyngka, LAKIANG, members of the DORBAR SHNONG, members of the UHM, besides residents of the locality. Speaking during the occasion, the headman of Umlyngka, LAKIANG, expressed his gratitude to the members of the UHM for their compassion for the underprivileged and marginalized families in the locality. LAKIANG requested those present to pray for the members of the movement in their service to the people of the state of Meghalaya. Ilada pensiong nong rem ha ray ikot joki banjir di long yang oksem ini bos nong jomi dengan sesuatu ini dia mungkin nong kam jong mereka UHM bah SHNONG jomi ini so ini di bopon ini nong tre lah mau hilang nong hantu mau coba kita mensingi step di bawah ini revo reposan kita tre kinong belah kamu kinong belah ibarat yang kinong belah misteri kinong belah baterai yang bisa terbuka. Tihre si bentapat ni semua komen ba damdon kiniru kamu SHNONG jungi kamu dia. Nomor pertama SHNONG jungi ni kamu pendi ha hantam di negara beriak nak kamri sini. Kamu buat taruh bering kini kecik ima si syarat muslim beladab kamu kamu SHNONG ni lagi ima kini lah don pun lagi kecik kita tahu nyimdo jekermen tinggi di bersemumu you boleh. Mafiwar pa yung di bersemumu yung play, kador basno ka di bersemumu yung play, naman nga di kador kadar yung play, kapala pun snow at kiniki, seng di bawah lat lebih kita kicingirap jumpi, ban kener lebih ketika man ketika diang jumpi, ban itu mga di kabor, yung gini di marbam ka pupila. Mga di bersemumu iki, jadi bantuan ng ta jumpi, bagi jingtmu ha jumpi, inang laban, ya baik ya reti, bagi nang laban kener lebih kita sendiri nang SHNONG jumpi. HYNNIEWTREP SHNONG